niyo navuga ati impamvu za divorce ni nyinshi nitwozivuga ngo tuziveze aho nyine shobora kongera ikintu kimwe ku bagabo ku byerekeye ifungurwa ibintu bafungura abagabo bituma nabyo bigabanya inguvu nk'uko bajya amasukari menshi bakajya amavuta menshi hanyuma ntibakore siporo kubera ko mukundana mugiye mu rapport sexuel bijya bigabanya ijya nguvu yo kuvuga ati reka twubakane nico nagire mvuga tugo uko kuntu abakiri bato no munsi agera ko bubaka byinshi barabiciyemo ngo ntibya affect ingo zabo birafecta ivyo birafecta kandi gufasha kumwe bihangana kuko ari imiti kandi myinshi cyane ishobora gufasha abagabo kandi n'ikindi nabonye ko kituma abagabo batagira ingufu nyinshi ni bya bindi bafata amatelefone bakatangura kuraba ibintu by'amasex si byiza bita bituma mu mutwe wiwe no mu mubiri wiwe ingufu zikagabanuka. This is Flash TV, we shine to progress. Alright. Tubaramutse cyane bakunze ba Fresh TV aho muherereye hose ku mpande zine z'isi. Of course this is Fresh TV 257 Jenny Twandikuri Leonce Desane aka Diko. Behind the camera hari umuhungu wanyu yitwa Best. Nonge guteka ridasanzwe uno munsi nakira abatumire babiri baziye rimwe yaza yuko baraza kutwitondora sinkivugira umuntu kandi ahari. Ladies first. Nimba babyemera societe tubona uno munsi arakano bavuga ngo ladies first cyane sinzi namwe ko ariko bimeze nta kibazo yeah okay Jenny twamukunze Aisha umugore wa Mugisha yeah ayo umugore wiwe yes Mutama Mugisha tubahe karibu muri Fresh TV murakoze cyane Jenny magara n'abazi yasa okay amashaka nyite Mugisha shaka nyite biri kunzira shaka nyite karma shaka nyite ibyo shaka byose ntagoranye yego okay uzi ko hari abantu kugeza none munsi bacibaza ko wowe uri umusore sinibaza ni bake bo bari bake bibaza ko nabangiri umusore aba ni bake cyane kwinshi umuntu ariko anakorave ku mafoto ruke ugufise bigumiranye numeze nk'aho umusore wa kera bivuze ko cyangwa byakunda manager hari ukuntu abigukorera neza ufashwe neza wa mugabo ngoma niyubura nk'inzoka ubayeho neza uba wiyubura nk'inzoka ntusaza vuba yavuga ngo ushitunga ushi umugore je sinawushije umugore umugore kabisa naramuronse ndashimira Imana kabisa yego oya arakana abafaransa bavuga ngo ça s'autosie ça se voit ni umuntu anabirabishije n'amaso arashobora kubivuga yakeza nikamurikwa niko bavuga bari kabisa yego uwitwa umufasha cyangwa umugore wawe biranavuga ko bari we manager w'ibikorwa byawe yego ni manager na project director ibikorwa byanje yego okay mu biba mwo gute ubumenga ntibikunze kubaho abantu bakanyuma ari manager w'ubundi bivana n'ukuntu abantu babayeho n'ukuntu tumvikana cyane cyane bivana n'umwumvikano abantu baba bafise yego habana kujya kubana mudahishanye ubwizanye ukuri byose birashoboka mu kiganiro twakoranye ubuherutse wari umwe tuyaga cyane ku bikorwa byawe bya filme binini cyane amateka maremare tunagaruka ariko ntaranahera tuzabaranya tuyavuge ariko no munsi abariko baturaba atenge kubaza cyese no munsi Mugisha ko yaje n'ubundi ari kumwe na manager baje kuvuga no muri bya filme mu buryo bwagutse ihibambewe sibyo hanini cyane no munsi tugiye kubayagira twifuza ko no munsi turi mu mwanya two kwitana nka romance time hari ukuntu duhera tumira abantu tukayaga kuntu bijanye n'ingo n'imiryango tugahanurana kugira n'ubundi tubandanye tubaka ino society ni muri iyo ntumbero rero twabazanye nk'abantu twigeze kuyaga tukumva ubumenyi mufise muri ibi na biriya ariko kandi turavuga ati tubakiriye muri babiri koba akarusho gusoma ndashaka kubanza kumenya kino kintu nk'ubuzima bw'umustar ndaza barambabara ndaza ndakoresha manager mwamenyanye gute inde na Mugisha yego bon nibuka icyo gihe nari ndi muri South Africa nawe arakazi yaraje gukora muri South Africa hanyuma nari ifise umunyeshuri wanje baziranye byose nari muzi Mugisha gusa ibikorwa byiwe nk'amafilme gutyo mbibona ama TV komsa
hanyuma umunyeshuri arambwira ati ari umuntu yitwa Mugisha Mustare wacu wo mu Burundi ashaka kuza muri South Africa gukora akazi kiwe kama filme n'ibiki ambaza yuko ashobora gushikira iwanje kuko nije nakiraga abashitsi bavuye hanze kenshi ndambwira ati nta kibazo vraiment numva ko nibisanzwe ati nshobora kumuha nimero yawe nta kibazo ahita amuha nimero tangira gucontact ambwira ko nashaka kuza n'ibyo agiye gukora ndambwira nta kibazo ngo je nzobigufashamo haje rero nuko ibintu byahise bigenda neza sinzi ukuntu bivuga amaze kuza kwa kuyaga mwakiriye nk'umusitara kumbure ko mwatangiye kurabana icoroshe niko bavyita umubona kana ko mujisho peut-être umubazi w'ukuntu byari bimeze sinzi sobanura ngaho ukuntu byari bimeze aje baza ko ntagishaje no kuvuga gitandukanye n'icyo yavuze nari ngiye kugira ama concert yanje ya ni misi y'aba musulman misi raidi yego nari mfite programme yo kuririmba Johannesburg amana DBN n'ibyo muri South Africa yego ari muri mwaka muri 2017 niba ntibagiye ngari 2017 niba ntibagiye yego hama bon umva ugiye ahantu foko ubaza foko urunga ama information akwiye byari navuga ati ngo winjira mu ishambo utazi ugacinga utazi kandi ngo kuruta bagije ugafuta amenye foko ubaza ibintu imbere yuko ubijyamo ati ahantu hameze gute akarere gapanze gute afite abantu bari prévu ko banyakira bon ndavugana nabo ngo bala longe cyanonga umunyeshuri we yavuze yitwa Amina ari muri South Africa cyangwa ati numvise ko ufise gahunda yo kuza no bon est-ce que je na prefera yuko ushika ku mwarimu wacu ko niwe yikwije ashaka kuronga n'ahantu ashaka kukwakira ngo abandi ntubona ko n'icubero tugufitiye wewe simbona ahantu muri bajya bavuze ko bazokwakira kabisa simbona ahantu bashaka kukwakira bon ncamhindura rero nuze system uko nyene ndondera contact ziwe nko yabivuze tangura kuvugana wati je ni kanaka ndido wala hama ndashibuka muri South Africa niwe nyakiriye amaze kunyakira rero ndaba façon kunu abayeho yego aba biranye impressiona cyane ndabikunda ndamwiyumvamo ati mudamu vraiment ari sympathique ari sociable bon yego hama afite umutima mwiza kandi ni mwiza kana rero yitagavuga ngira ngo bazatese amaso yawe bamwitegereje kuko sibanga burya bakabo amaso niyo ijisho niryo ritangura bijya bavuga ati kuraba ingeso nibyo mugabo icyambere ni ijisho riraba ati ahantu ni sawa ego wa muntu ijisho kwa tuyu mwami kazi yego ndabona tuyikweri nawe ico gera afite abantu abagabo benshi bamukurikirana babifuza ko bamubera nize ushigamo voilà kandi bifise ubutunzi bukomeye cyane mugabo cyo gihe ntacyo nari mfise nari ntacyo warufise ko wari umustar nico nashaka nari umustar nari simple atamera mfise mana njye umuntu yokubaza ko niba niko numva ibihe mwamenyaniye na Mugisha yari umustar ariko aravugwa cyane afise success ziriko zirakoroka nk'imvura ubwo sico woba warafatiye ko mukumukunda ati ndaronse umusore yipfuzwa n'isi yose no ahubwo icyo cyaranteye n'ubwo kuko gukunda umuntu w'umustar si cyoroshe urabizi kandi urabitahura neza si cyoroshe ariko jewe icyo naravye cyane ingeso yiwe ukuntu yifashe ukuntu ameze ukuntu ari sociable ukuntu avuga ibyo n'ukuntu asenga cyane ariko kugira ngo ndabe kubera ko ari umustar oya icyo si cyo kubera ko nzi neza cyane abastari baragoye abastari bagira ibi nibi ariko nasanze ko we ari umustar ariko azimana nico nashimye kuri nico n'ubundi nagira ngo baze umugani wawe ahubwo ku rundi ruhande ntabwo bawumva cyizo n'umusore ko yari umusore yagezweho akunzwe ni Bogari by the way batani byo very handsome yes mzee wa kazi urakunzwe kabisa abantu nitegereza ndate couple yabo ngumva nanje ndagize oya nabwo banagize urumva umuntu iyo umaze kumumenya muravugana nyene mukumvikana
ego mbere nariko ndavyumvira nyene uyu muntu n'abakobwa imisi yose bandika ama message turakunda indirimbo zawe turakunda amafilm kwanza turanagukunda ariko ikintu ca mbere novuga ku badamu bose banyumva kwanza cha kwanza ni kujiamini wewe wenyene ubwawe ukiyemera ati iki kintu ngiye kubikora kandi nzi neza ko nzogishobora kuko gukunda umuntu w'umusitari si ikintu coroshe ariko Imana yarampezagiye mbona umuntu nyene tumvikana kandi tuvyumva kimwe c'est comme ça batabizi manager ahubwo yantangaje cyane sinari nzi yuko ashobora no kuyaga ikirundi kuri runo rugero umuntu akunda kuvuga icongereza cyane igiswahili n'igifaransa numvise nakivuga neza by the way mbwa n'ikirundi nimwumva akajambo ari karagira mu mutahure vraiment ikirundi agikunda kandi ndi umurundi kazi ariko niko ndagerageza kukivuga neza kubeko nabaye mu mahanga imyaka myinshi cyane nka 28 ans ndi mu mahanga nabaye muri Hollande 10 ans ba muri South Africa 15 ans no mu Rwanda narabaye nka 3 ans no muri Congo no muri Congo narahigiye 2 ans urumva rero sinabaye mu Burundi cyane ariko kubera ko fise umugabo w'umupatriote nanje nkumba kuba umupatriote arakunda igihugu musaza ariko twakoranye baranakibonye ubushize yarigishije abantu cyane ku kamaro ko gukunda igihugu hanyuma rero ko muri society tubayemo hari ikintu abantu bakunze gender bifata nko kwenda ko si buri gihe nkuko menga umuhungu niwe ategereza gutera ya mbere mu kubwira umukobwa ko mukunda muri mwebwe babiri ndi yatangiye kubwira uwundi ngo shotem Nje natanguye iryo jambo ni waritanguye bashingira natanguye kabisa kuri twebwe si byoroshe kutangura umuntu bon fete ni turi muri societe umuhungu umukobwa kubwira umuhungu ati ndagukunda bifatwa nk'ikintu kiri particulier nk'ikintu gitangaza nk'ikintu kitamenyerewe kandi rero uravye bivanye n'ukuntu twakuze n'ukuntu abantu bamenyereye ukise muri yoka umukobwa akabwira umuhungu ati vraiment numva ndagukunda ndifuza ko twobana peut-être abahungu ni igice kimwe kwijana babitahura urumva ni igice kimwe kwijana bitahura ati ego reka najewe ndi pre kenshi iyo umukobwa abikubwiye abahungu benshi babifata minene nivyo bayiprofitiramo mu gushaka kumubabaza yarabuzi yaje uyu muntu ambwiye ngo amunde namaki afise ibindi bintu agamije afise ibindi kandi atari byose normal ni naturel umuntu kubwira ubundi ati ndagukunda ni ibintu bisanzwe rwose kuko urukundo ni ikintu gifise force gifise inguvu idasanzwe rero society yacu rero niko imeze kandi ndugutahura bya ibintu twagiye muri Afrika c'est comme ça umukobwa kubwira umuhungu ati ndagukunda ndifuza ko tubana si ikintu cyoroshye yego nkuko wabivuze burya umuntu w'imbere aragoye kubona nk'umugabo numvuga mu gushima kenshi amaso ariyo yihuta imbere yawe kabisa hari abakobwa benshi beza nubwo nawe wakomeje kuvuga ko ari mwiza kandi sho ntawe kideha ni ikintu n'ubundi ashobora kubona ko kibonekeza ni bihe bintu nka bibiri tubwire bibiri byonyine wamuravye inyuma uravuga ati kabisa muri babandi benshi muri bya ibihumbi by'abanyiruka je n'ubu mpisemo kugira tubana ubuzima Imana izodu bon kubyo kuri je ahanini ni yari beauté physique yamayijya nguvu ya muvuduko dasanzwe naho na beauté physique nayo nyene yari remarquable nabona ati kweri iki cyambere kucyo mbona kujisho giwanje uyu ni muri baje badamu umuntu wumva uri wisanzura kuri bo muri baje badamu uhabwa invitation ahantu mugera mwafatanya amaboko urumva mukagenda ande ukumva ko binezerewe ko ari abandi bahawe invitation mariage ni imwe basanga umwe aratanguye undi ari inyuma cyangwa bari mu baramwe ari imbere undi ari inyuma urumva ni nyegeze urumva hano abandi usanga umuntu bahawe destination ni imwe umwe bagasanga yamaze gushika kera turiye namaze gushika ono nuriye nanze ko tujana ekashare urumva ngo usanga umuntu afite complexe ya couple complexe y'ubu babana ivyo biri mu couple menshi cyane rero physiquement nabona ati vraiment umudamu ahagaze neza umudamu ateye neza mama ndaba rero ajya ama caractère rero ya ma comportement ari primordial kuri jewe
iyo mvuga ati jewe ndifuza umudamu ameze kuno utuntu nka tubiri muri ico niko nashatse kumenya muri utwo rero kimwe ni umudamu ari ouverte ni kuvuga ni umudamu ahabona ntari bleu ntabwo yugaye ntabwo azitiye mu mitwe ni kuvuga ni umudamu ahabona ari clair ni kuvuga umuntu wese aje ari capable yo kuvugana nawe selon niveau yiwe selon aho ava selon idini yiwe selon kuvuga c'est une femme ari capable naho udahari uvuga ati ndafise umudamu muhira ashaka kugifata mu neza urumva icyo ni cyambere hama icya kabiri naco nabona umudamu navuga afise ujya mutima mwiza wo kwakira abantu kuvuga n'umuntu udashobora gushika iwe ngo ugende udafashe n'ifana ico kintu no gishingiriye ntaye kuko nibuka umunsi wa mbere twabonanye naje kuharamutsa yaravuze ati terura iyo karato muzanira umunyamakuru y'imwere kandi aho rero dusanze mu biro yasanga muhira byari kuba ibindi bintu ni kuvuga ni kamere yiwe ni umudamu udashobora gushika muhira iwacu uri umushitsi ngo ugende udafashe n'ifana kizire rero najewe muri kamere yiwanje nakuze muri famille aho mama yiwanje yakira abantu batandukanye urumva bavuye mu mihingo itandukanye kuvuga ni ikintu nakuzemo na kuri mama wiwanje yambyaye ndabona ati ikindi kintu ciza cyo kwakira abantu urumva tari wawe dusanga umuntu abonye gusumbushisi cyane cyane yagize nkajya amasayo yegera yo kujya ko isanga ntamwakiriye neza akumavuga amajambo yishavu kubera ko abona ko umenye umushisi yaje amasayo yo kujya urumva ibintu nk'ibyo rero wiwanje rero nasanze afise icyo kintu avuga ati vraiment kimwe muri byinshi nabonye navuga ati uyu kweri twoshika kuri yego manager aragana yari yavuze mutamati hariho nabandi benshi kandi koko sindamwinjiriye cyane ariko ego yari umustar ariko aravuga mugabo je nibaza ko amafaranga cyakintu abakobwa benshi ngo bakunda guhagarara ko ntiyari kirenga kugeza n'igihe byo gushitura ngo abari we ucucagura mu bandi bose bari barakurondera nk'umuntu mukuru nk'umuntu kubiza ufise CV iremereye ni igiki cyatumye uca wihutira kuvuga ati genda kunze mugisha zo mbere ise umwana wanje ni ibintu bibiri vraiment icyambere nkunda umugabo umu intellectuel umuntu yize kuko numva ko niyo twovugana ibintu tuka sinzi yes tukabyumvikana neza intellectuel icya kabiri ni umuntu akunda gusenga kandi yansanze nanjye nkunda gusenga kandi iyo umuntu muhuje mu bintu by'amasengesho murumvikana cyane kuko mukosheje igitabo cy'Imana nicyo kibahanura nuvuga gutyo so nibyo bintu bibiri nabikundiye kubera ko ari intellectuel ni umuntu afite ubwenge mbo yani ko clair nkuko nawe yabivuze kuri jewe nanje nibyo nabonye kuri we numva ko tushobora gushika kure tukoza akazi turi kumwe numva ko pata kwa progress nico kabiri gusenga vraiment umugabo akunda gusenga cyane cyaranshimishije Ewa nico kintu rero ico kintu na societe irakimuzi ko gusenga umuntu nabivuze no muhigano kwakoranya abantu batangiye kugikunda hanura girante ariko rero hari ikintu abantu bakunze kuvuga ati burya ubuzima dava le mariage buratandukanye n'ubuzima umuntu aba yamaze kugera mu rugo by the way mwaraheze murafise akana mwaravyaye dufise abana babiri un garçon de 3 ans et une fille de 1 an et demi. Okay. Ni ibintu bizima. Ati rero iyo bamaze kugera mu rugo ariko usanga bitandukanye na vya bintu babamo kera bakiri muri fiançailles menga na mayirizyo. Mwosangiza abantu gato ubuzima bwanyu bwo mu rugo mumaze kubana bwabandeneje bwo basosera nka paradizo canke muri nk'abandi bavuga ati twubakiye kuri byinshi ngaha ahubwo nejo mwokumva twapfana. Bon. Tanguru uvuge amaje gutaka. Okay. No, ico navuga kwanza je ndashima vraiment. Imani hafi cyubahiro kuko yampaye umugabo nyawe. Yampaye umugabo nyawe tumvikana. Kandi ukuntu tubana mu rugo sinzi ukuntu bivuga vraiment. Twe tuvuga ko turi muri paradis yo mwisi. Kuko nawo bishika akaba misunderstanding kuvuga akantu gusa.
twita tukavuga kandi tugasabana ikigongo bikaba biheze na 30 minutes ushobora guhera ngo umwe yashavuye n'undi yashavuye ico nikibaho kuri twebwe cyangwa tukaryama ngo umwe yashavuye undi ico kintu twara chance mu nzu yacu nikibaho kandi ico gituma urukundo rwongerekana kuko ibintu byo gushavura undi mutavugana mudasangira isaha nimwe ibiki je nawe abandi bagore ndabahanure byo sivyo iyo umuntu mufise ikibazo mwicare hamwe mukiganire gihere so je n'umugabo wanje nuko tumeze ikindi cya kabiri ndamuraba cyane mu bintu byiwe kuko urazi ko ari umwandisi iyo umuhaye ama stress menshi nashobora gukora akazi neza kuko yandika ibintu byinshi yandika amafilme akandika indirimbo agafasha n'abantu kuandikira so umutwe urakora cyane kandi nanje mbona yuko umuhaye stress nkeya gusa nashobora no kwandika itagenda kujyama agaheba ibintu byose rero ndagerageza uko nshoboye kugira ngo ntaronge stress kandi nkamuha n'umwanya wo kuruhuka kugira ngo ajyame avyuke ameze neza urumva kuko ufise umuntu nk'umwandisi nk'uyo ntushobora kumurekera stress n'umunota na cyane ko ari umuntu w'abantu utegeza kumubazigamira na kenshi afise ikibazo I have to be there kumukura ibyo bibazo kumubwira ati c'est comme ça wihangane ibyo birahera tugire gucyana gutyo niko vraiment muri market tumeze neza n'abana ukuntu abafata baramukunda batabonye papa wawe ni ngorane nk'ubu unye dufise voyage une semaine ariko ndabizi neza abana mu rugo batubuze cyangwa babuze papa wawe ni ngorane ukuntu tubana ukuntu tumeze It's romantic mze tumenoge wa umfashwe neza bona kuri jewe rekavuga ati Imana ihabwe icyubahiro cyane kuko bijya byose ibyo turonka n'ibyo tutaronka byose tubikesha Imana wavuze ati burya ari abantu usanga muri fiançailles bameze bien bameze vraiment relativement cool ariko bamaze kujya muri mariage mu buzima bakavuga ati atiyo tumenya ahanini kenshi usanga muri fiançailles benshi bahendana babeshanya urumva ayo makamenshi ashikira kuburi bamwe batabwizanye ukuri urumva ugasanga par exemple nk'umuhungu ubwiye umukobwa w'abandi yuko ufise amahera kuri banki ufise imirima ufise inka ufise amataxi ufise ibi nuvuga kwishira mu bintu utarimo kuyambika impuzu itagukwiye uzi ko atari gwawe urumva bikasha bituma kumbure ujya mukobwa nawe nyine yumva ati kumbe sinzogira ikibazo kuno akona karorero cyangwa ugasanga umuntu ubwiye mugenza bati jewe personnellement nta mukobwa n'umwe twari bwakundane umva niyo ngitangura gukundana kandi ufise umwana hanze uracumva ni kuvuga guhishanya ukuri muri fiançailles kuko benshi nk'abahungu benshi bazi yuko iyo batabesha abakobwa ntibashobora kubaronka ariko nivyo muze kugira ngo abigeme ngo bakunda abatipe babesha gusumba sivyo c'est des mensonges kuko arashobora kukwemera muri ubwo bubeshi bwawe mugabo niyaza kumenya ukuri bigacha bituma bwa rukundo wubakiye kukuri kububeshi bwose ruhindutse ugwaho urumva isho imisore rero ndayihanura cyane baze barakitondera ikintu nk'icyo mubwira umukobwa ukuri agukunde ukumeze ntiwiyambika ibintu atari gwawe ntugende tuba muduga atari gwawe kora umukobwa w'abandi niwambika agapantaro k'abandi ngo kubera ngo ukikura mu fiançailles wawe ngo anyemere ambara impuzu zawe waguze amafaranga yawe kandi uvuga ukuri atafaranga ufise kuyibanki vuga ukuri guca mu ziko ntigusha urumva ariko rero hari ukuntu ushobora kuraba umwigeme ukabona ati urukundo ni muri shake cha copinage rero namubwira ukuri kwanje kose ejo ndamutakaza kandi ndamukunda hakaza akantu manager ko kuvuga ngo reka mbe ndabiretse nzobimubwira gitwa ko namaze kumufata atahakija ese umuntu yagitinze muri ubwo buryo ariko araharanira ko urukundo rwe rudasambuka abagize nabi cyane ni kuvuga aho ni nko kubaka igorofa ku musenyi urumva niyo gutekera amazi mu rukangaga urumva attention kuko urukundo urumva ni nk'inzu uri kurubaka empire uri kurubaka wewe urumva ushaka ko mugira historia hamwe isi zovuga ati hari abantu bigeze gukundana babaho uku barasazanya bari kumwe ni kwirinda ijya ntango urumva ijya fondation watanguje ni utegerezwa kuba uri careful
urumva kuba prudent ugatanguza intango nzima intango ifise ntuze amabuye akomakomeye y'ukuri kwiwawe cyane cyane ukuri s'il vous plaît ntibaze barabihendera kuko umubesha ushaka kumubesha kwera ibyo ushaka byose ariko niyamenye ukuri ndakore kwizera ry'Imana ni haza ikintu cyo breaking heart uvuga acabati bwa undi wa mugabo siwe uko yambwiye siko ndamusanze rero byofuma agukundira ukuri kandi icyo ni kimwe mu bintu byatumye jewe na mugenzi wanje gushika ubu turi kumwe mu mahoro urumva kuko je namubwije ukuri ati je ndi umustar mfise ingabirano Imana yampaye kabisa nta faranga mfise jewe ntabwo dufise nakiriyo je ntabwo dufise urumva manager yarabyotse ntabwo dufise nta parcelle mfise nta modoka mfise kuri code 000 urumva mugabo mfise urukundo rw'ukuri urumva mfise ubutunzi bw'umutima mwiza rero ariko uko gutombora wagize je sinibaza ko abasore bose bo gutombora mu gihe boshaka kuvuga ukuri nukuvuga ngo bapfume bakwanga ari jana kwera ukuri kwiwawe ngabo ntazobura umwe hazovuga ati je ndakwemeye ukomeze kose uyoza muri paradizo yiwawe ntuzo gutakaze rero kuko abone ni bake cyane kuri ino si ya rurema yego mbebo no mugishara kandi barasimbira kama kenga imbere yo kuhura na manager waramaze gukundana n'abakobwa bangana kuko ndashaka ari ikintu nshaka kubihuza naco gisa nico uvuze ko menga akenshi mu ngo iyo ibintu biriko biradurumbana biba byahereye kera kuva abantu bagikundana canke bikanategwa n'amateka babaragiye bacamwe kera yarabaye wakangahe mu oya boss sinovuga ngo yo yabaye wakangahe gusa ni yari wa mbere je nkunda nawe imbere ko duhura ariko we yabaye yatandukanye na bose abona nimaze gukunda yatandukanye na bose niyo mpamvu navuze ati désormais uburerengera ntekane n'uyu umwe rudende mpaka gupfa mama raho arabonetse kabisa yego mpaka gupfa bijya yakubwiye sivyo ngaha kuri kamera no sivyo ngaha kuri kamera twebwe turi abantu dukunda kubaho ubuzima bwacu bukuri apana ubuzima bwo kuri mu marezo sociaux babandi usanga berekana mu marezo sociaux muko mutwenga mu marezo sociaux mwise mwina ngaca mubingwe sivyo twebwe rwarukundo go muri filime ngo biraheze se ngo cyamuje no twebwe kujya bivuze niko bimeze twebwe kirazira kuryama urabona kuryama ati ndasinziriye umutima wazigiye maka mu gitondo nuvuga ico ni kintu twavuze ati kilo kintu cyo twigira indahiro mu bintu bituma abantu benshi badatera intambwe benshi badatera intambwe kuko erega burya ntazibana zitakumanya amahembe ni muri nago turi muri paradizo turi ku isi ibibazo isi y'ingorane isi irimo satani abandanya yonona ibintu avuruganga ibintu rero mudatahuye rero ati yamara twebwe kuko muba mwarabanye mukundana ngo ngora kukimwibuza ati Jesu ndumwasi wiwe ndi umukunzi wawe ninagugushereza urambarira ntuzuninyi ntuzubike ku mutima ni nkuko nawe nyine uko hama ikindi Imana yaduhuje murabona imengo ni nk'igitangaza we ntabika na Jesi mbika sindi nziga idashira nawe ntari nziga idashira oya kuvuga arashaka kubabara umwanya isaha imwe umaze kuvuga ati mbabarira jewe kuri byashitse nk'umwana w'umuntu biraheze tugashatangura bishasha babandi usanga banziga idashira akakabika rero nabandika ngo mu harimo akandika mu ikayi ati umunsi runaka yari amaramaje umunsi runaka yatoye ifaranga ntiyambwira umunsi runaka uko n'ubu yavuganye n'akanda ibyo ni ibintu biza kugusambuza n'ibiko birakubakira kuko mugiye muvuze ati ndemeye kubana nawe ushire mu mutwe ati nakaramata icyo turimwe ati kubera iki basokuru bacu babanye gushika no tubona ari basokuru hanyukuru bagatandukana n'urupfu gusa we ahubwo rero mu nkundire ngere ahantu novuga ni nka teme y'uno munsi nyamukuru nashaka kutugerako uno munsi hari ikintu kiri hano hanze gisa n'igiharawe kivugwa kandi nako giri rimwe tubonesha amaso yacu uno munsi abubakanye ngo ntibakirambana ari nayo mpamvu cyitwa divorce kiriko kiragwira uravye n'ibiharuro bisohoka buri mwaka y'ama organisation bijejwe birabona biko bisigaye biteye ubwoba reka mpere kwa manager kino kintu cha divorce kiriko kiriyongera ukabukeko bwije mwe mubona cyo abakiva kuki
bon kuko nanje mfise abantu benshi cyane baza kunsaba ama conseil kubyerekeye ibyo bintu bya divorce ariko kenshi nasanze na telefone telefone irasangiye vraiment telefone c'est grave runini cyane ibi byo gushira ama password ndo code password muri telefone umugabo afise password yiwe umugore nawe akaba afise code yiwe nta wuzi ibiri ngaha nundi navyazi bikazana ingorane harigi umugabo agiye kwitaba telefone akiruka muri toilette kwitabirayo umugore nawe nuko ibintu nyene bidafise kwizera kwizerana kwa so telefone nayo bifite uruhara runini cyane nico kituma je n'umugabo wanje nkuko tubona ngaha telefone yanje ifise password arayizi nanje gwiwe ifise password arayizi twese nishaka telefone arigi ansigira telefone akajane gwanje bira byose bituma tugira ikintu citwa confiance kwizerana ariko ibintu byo kunyegeza telefone ukandika ibintu bya wundi atazi amafoto ibiki si byiza ku muntu yubatse ico ni cyambere ica kabiri umugore nashaka kwemera ko ari umugore ashaka kuba nk'umugabo ariko nkatwe uko twigishijwe n'imico yacu kuntu tubizi umugabo ni wari hejuru y'umugore umugabo ugomba kumwubaha ukamwumviriza wowe hariya nk'umugore uba nk'umukonseye wiwe kumubwira gusa aho akosheje canke ibintu bitagiye neza ukamuha nka conseil ariko abagore bavuga ngo 50-50 50 avuze icyo umugabo nakakivuga ushatse iki ubundi nawe nuko ukabona ko byazanye ikintu cyitwa nk'imidurumbanyo mu ngo urumva nuko nkuko Imana yatanguye kurema Adam yatanguye umugore wewe yavuye ku rubavu rwa Adam ça veut dire que umugore azoba ari hasi y'umugabo tushatse tudashatse nuko bimeze tugomba kubaha abagabo bacu abo mukene abo mukire abo kwameze azuguma ari umugabo ariko abagore benshi bashaka kubitabura bashaka gukora akazi nawo bifate nk'abagabo mu nzu ingo zizoguma zigira ingorane imisi yose yes bwana Mugisha komenga abayabe kwa mugane wawe kabisa you have a wise woman arukuntu mbona mengana nabimaze ibyo havuvuga Naribiza kurenza uganuka telefone bigaragara ko menga hari amabanga babanyegeje ngo badashaka abakunzi babo babona ariko ahereza no kuganukano nuvuga gakomeye kavuga nti abagabo ntibagihaga icubahiro cabo mu gihe umugabo ikintu cambera afuhira burya umugabo ngo arafuhira icubahiro gose ciwe cyane gose erega burya ariyo ngeno mvuga ati ni nk'amakode y'indemano abagabo bafise kode yabo y'indemano kuvuga niko twaremwe naba badamu nabo bafise kode yabo y'indemano uko baremwe kimana yabaremye urumva hari ibyo bakeneye kuri twebwe na twebwe hari icyo dukeneye kuri bo kiri no kuvuga kiri principal kiza number 1 urumva umugabo wese ku isi uko abameze kose abashaka ikintu cyitwa icyubahiro ku mugore wiwe umugabo wese ibyo singeso n'indemano ni ibintu twaremanywe uragitahura ni ibintu twaremanywe rero umugore ashaka rero kwigira inzu kuja hejuru rero nivyo bya bindi ashaza imidurumbano kutumvikana acha umugabo muri we cyangwa ko ati ndatewe ati bagira bansuzugura ati bagira banyaki byanje bagira bangira ibintu acha yimvira byinshi acanga nawe ati nigishoboka je mugore ndashaka kunja hejuru bikaca bitangwa kuza ibintu by'intambara urumva kandi nijyo navyo rero bitegwa na zimwe mu mpamvu kumbere ziva no kubagabo rimwe urumva ugasanga par exemple wowe uri umugabo urumva abagabo benshi usanga bigira ngo n'abanebwe bo gukora ugasanga umuhaye umudamu wawe umutahe munini urumva atigereza Dubai cyakora ibikorwa nibi wewe ati uko wirabisha hirya cyangwa uri mu dukorwa dusanzwe umugore wawe umuhaye umutahe munini cyangwa umugore afise uburyo burenze gose umuhaye abari aca kurondera andra amarasiyo ibiki abayira yimuhira ibiki atangiye kuba ari umudamu atanga rasiyo ari watanga rasiyo wowe wibere mu bintu byawe umego sihuri umenye neza yuko icyubahiro cyake kwizogabanuka haruzogira agacika intege kenshi atari abantu usanga batinya Imana bafise ingabirano Imana bafise umuhamagaro w'Imana benshi bacha basuzugura abagabo urumva bacha basuzugura abagabo urumva cyangwa ati ntagiye nimba ari rasona agenda yitanga niki rero yo kwa kundi gutanga bituma icyubahiro
kigira gute kikugarukako rero wigize umunebwe rero w'akazi udashaka gukora amugore akaba ari akora umenye neza yuko icyubahiro ntuzurindira icyubahiro kabisa umenye ko uzosuzugurwa ijana ku ijana kiranaharanirwa kirakora hama ikindi naco bikavana n'abagabo benshi batazi ibintu bitwa romantic rwa rukundo kubungabunga urukundo kuri mugenzi wawe kumwereka urwo rukundo rero ukuntu ukwiye kubifatamwo yiyumve ko ari marayika nakujya twebwe dukunda icyubahiro batubaye nawe bakunda urukundo kuri twebwe tubakunde uragitegera tubakunde tubaho urukundo tubereke yampuhwe urumva cyane nko kubahayagiza cyane kubahayagiza mu tuntu bakora twose nukuvuga umugore abagore bose ku isi niko baremwe urumva ushaka gutahura ikindi ko ndavuga uzurabe kenshi umugore iyo yambaye akabura umuntu amubwira ati wabereye asaba special ku muntu akunda birababaza special ku muntu akunda urumva niyo mpamvu ubona nka misore usanga ndabita jya babandi abonye umudamu abandi yambariye neza madamu tuba uraberewe vraiment umudamu nashati merci acha yumva neza muri we ati merci kana gacamwenyura urumva akajambo yabuze mu rugo rero akagasanga hanze uragitegereza gashobora gukwega karambara nje ndiko ndakwereka ako gategezo gukwega karambaraye hari abagabo babaye ngo na marobo mechanic urumva na marobo ngo wende gushishwa yarashishwe yaranukiwe urumva isi ni musosera n'isukari ni musoserera iramubi ashise muhira ngo we kujinyika kuguwe penye misaya mucyo nka yatashe abantu bace biyigaranya hariya muri salo bikingo papa yaje biruke bajugumire aho niyo abana ati gende umugabo sibyo ivyo biri muri ibintu bituma amadivorce aba menshi kuko umudamu abona kijya yagiye kurondera ku mugabo ntacaronka urumva gwa rukundo urumva zampuwe y'amajambo meza wahora umubwira mukira abafiansaye muri kuramubwira muri kumwe ari umudamu wawe kandi ariho cyari igihe nyacyo cyiza rero cyo kuvuga y'amajambo wahora uvuga ukoresha umubwira urukundo mugabo gacha wifurena gacha wibura ko kumengo ati kumengo uba wari yihenze kugira shwa none resultat ni divorce naho biteba mugabo ari abantu usanga babayeho umwe umugabo ari kwiwe umugore kwiwe mwese afite imigambi yiwe umugabo afite imigambi ubuzima bwabubakana nisi yarahindutse ibintu byinshi byarahindutse usanga umugore nawe ku kazi umugabo ari ku kazi abana education irapfuye muhira so rero abantu bari bize cyane bari bize kurondera ubuzima bakibagira rero kwiha ujya mwanya wabo nk'abakundanye nk'abubakanye urumva baganira ibyerekeye ubuzima bwabo ubuzima bw'abana urumva ni kuvuga birirare gose imboneka rimwe rero hategeza kubaho amadivorce abagabo benshi ntibazi urukundo ntibazi namuwo ntibari romantique abagabo benshi ntitubeshanye benshi ntibari romantique urumva we avuga ati nkuba aheruka kukubwira ati you so beautiful yari reka mugisha ashobora kuguma yigisha abantu ngo ugasanga wewe nta n'ibyagiye vraiment sinzi ko ari umunsi wigeze urenga uno munsi apara ngo ujyare uno munsi yambara kuyabe yambwiye ati buri murabereye tiebe de bafana vraiment tiebe ni kintu ushaka kuvuga kita bon si dépense nacho kigutware umugabo ubaka empire romantique mu mutima wa mugenzi wawe nuvuga ibiremwa nibiremwa byibagira vuba urumva nibiremwa byibagira vuba rero bivuze ko tugwa twapdatinga dijuro tubwibutsa ati vraiment ndagukunda ati uri mwiza ati voilà urumva erega ni nk'inzu abadamu bose bakunda kumva ibintu byiza biryoheye amatwi n'abagabo bakunda icyubahiro urumva ni kuvuga aranyibukije akantu kamwe ni kuvuga abanduze abashakashatsi bavuze bati burya umugore akunda kumva ikintu cyiza ku gutwi amajambo meza cyane cyane kuwakunda umugabo nawe agakunda kubona ibintu byiza
urumva ni kuvuga umugore agomba kuba buri mwanya yisharije yifata neza sayangana kandi icyo y'abagore bino minsi niba byibuka agiye kuri mariage ahantu arabikora kuri mariage gusa afise ubukwe gusa n'uco yikora atabukwe buhari urumva nazo kwambara impuzu nziza yiparfume asayangane n'ibiriho ugasanga umugore agiye nk'aba bakuru ugasanga ku kazi ibiyashu ibiki yase muhira nta mwanya afise urumva bala umugabo wese hariye umugore araho apeti ntazi ngo si hari kamubona gusa kumengo si ngo mushikira cyangwa atafata nkamushikiro kiye urumva rero ifu ko umugore kuma nawe nyine yabdetinga mu kubegwa mu gusayangana bimwe umugabo ashobora kubona hanze abibone ku mudamu wiwe ashise hanze avuga ati nta gishasha kiriyo nta kiri special kiriyo urumva no kumenya neza rero ati yamara hari impuzu ntegeza kwambara muhira ni impuzu nambara sohose uragitahura ati sohose ntegeza kwambara uko ndi muhira na impuzu zibiragira ngo umugabo wanje aguma abona ko ndi mushasha aguma abona ati nagutera n'amapeti nigeze kwambura uduhuzu tumeze uko ibyo byose bikora tuma divorce rero ni ibintu abantu bakwiye kwiga ni kigwa kinini rwose gikwiye kwiga yaba ku bagore yaba ku bagabo kugira ngo ingo zacu zirame ingo zacu zibe zihagaze neza hari ibintu abagore usanga ibintu byose n'umukozi nazi gutekera umugabo we umunsi warimo nazi kuvuga ati uno munsi yari ibi reka dushanje tugire ibi ego umugabo nawe abashaka utuntu turyoshe bivuye ku mugore wiwe sibyo ariko ugasanga ari ibiharage imisi yose nta mwanya afise ari byo umugabo yasumye ashobora gusoma ibyo biharage ariko ibyo biharage nyene bifise uburyo butanu bwo kubiteka ihindura ukuntu uteka biriya birage bizoguma bimuryohera naho ari ibiharage gusa urumva ugasanga umugabo na munsi nimwe agibiwe ari mu restaurant kubera ko umugore wiwe kandi agiye kujya mu restaurant bati umuteka neza kweri kuko iwe ntagihari ntaco ako kantu ko gafise ico gapfana n'ikintu novuga ku ruhande rw'abagabo kivuga yuko rimwe na rimwe abagabo bariko bararenga ibigu no munsi hari ibyo baba babuze ku bagore babo hama bikabatera kuja kubirondera hanze niko bimeze n'abandi n'ingeso byose ni bibiri ari ibyo babuze ku bagore babo n'abandi n'ingeso yabo gusa ariko igice kinini ni ibintu baba babuze ku badamu babo ariko n'ikindi gice nizange aho ni manager charatanze ego ico ndacemeye ariko hari abandi n'ingeso sivu turatandukana gushigizwe na ingeso no kuba hari ibyo ingeso bya bindi bavuga ngo umugabo nashobora ku satisfied ku mugore umwe akaba ashaka n'utundi ingeso niyo nini kandi nibo bariko baranyumva basaza banje n'ukuri ko Imana bagerageze bahinduke kugira ngo ingo zawo zimere neza kuko ushobora no kuzanira umudamu wawe ingwara ukazana sinzi ariko ni ingeso umudamu ashobora guhindura yego bivuze ko ushobora kuba umugabo w'icyayi ariko umugore akaguhondagura kugira neza cyane mu nzira nziza urumva ni ingeso iri ku navuga yuko bivanye n'ukuntu twaremwe abagabo kajya gatama ko gukunda abagore urumva niyo mpamvu guhera ku ntumwa nyinshi za Salomo ba Aburahamu bandi benshi bagiye barurunga abagore babiri batatu barenga urumva ni indemano urumva rero mugabo nawe ari indemano birashika umugore inyifato yiwe akaguhindura ukabona ati vraiment hamwe je nja hanze noba nkoze icyaha kidasanzwe kandi noba sinzi noba reka ndondere le terme qu'il faut nukuvuga noba mpoboteye mugenzi wanje nukuvuga noba ndamwishe mugenzi wanje c'est le sacrifice akora kuri jewe ivyo akigoro akora kuri jewe noba menje ati no voilà notre bon terme ati noba menje ati noba menje hamwe no gira kino kintu urumva umudamu arashoboye guhindura umugabo wiwe kandi afise % nyinshi nka 80% zo kumuhindura ariko kubera ko benshi cyangwa ati ari imenya agiye hano naje nzoja hanze bya bindi ati akozwe naje nzokora iki
kandi atari byo ni ukumenya neza systeme uko ushobora kumuhindura umugabo akaja ku murongo. Yumvire par exemple umusare umudamu nk'uyu agafata nk'umusare nka jewe urumva afise igikundiro ku bantu batandukanye mugabo bakamushira ku murongo. Ntiwumve dossier nimwe pour le moment ngo wumve ngo dossier ngo yageze guno. Attention, kandi umugabo akiri umusore byari byoroshe umugabo akiri jeune nka jewe sindi umusaza ndacyabasha je ko jeune quand même attention mugabo kugira ngo niyumvire ngo nce pembeni ma message ngo biki muri je numva ko mba ndikunda no bamenje kubera gwa rukundo wahawe nukuvuga kubera gwa rukundo ajya ama system yiwakoresha ama tactique yiwakoresha nk'umudamu yiyemera azi ibintu urumva yuguruse avuga ati jewe bana objectif yiwanje umugabo yiwanje negerezo kwiyaranja atekane kuko isi iramukeneye urumva isi iramukeneye ko ibintu byinshi mu mutwe rero hamwe y'abagabo usanga badatuje cyo bari kibazo kidasanzwe. Rero kati niyaranje uko nshoboye kose kugira ngo atekane akora ibintu bizima. Bwana Mugisha aho rero novuga ngo twari ku kantu gasa nuko menga aho baragakosa ku badamu. Reka kino kintu ndagitumbereza cyane kuri manager. Hari indi mvugo baramba bananda bivuge iri hano hanze ivuga ko abagabo bino minsi abenshi batagisatisfeza abagore babo cyane mu gitanda. Bigatuma wa mugore yangaza umutima wo kwimbira kuja kuronka abandi bantu kumbure bashobora gutuma aba satisfied agereranije na wa mugabo wiwe. Aka kantu ga manager ko bagahari karaba umugabo akabikora mu buryo butegwe bigatuma umugore yoja no ego karabaho kandi ni benshi cyane bafise ico kibazo. Abagabo babo vraiment babashimisha ariko je ndabahanura buri munsi umuntu amaze kuba umugabo wawe nuyirukira kuja hanze kurenga ibigo si byiza ku muntu yubashe kandi si ibintu by'imico yacu y'ikirundi si byiza vraiment ariko ku madini ari imico si ikintu cyiza ico wakora wo murendera imiti kuko imiti irahari yo kumufasha umugabo inguvu zikagaruka. Umva rero ko bidashobose mbe byapfuye neza ufu musaba divorce aho kurenga ibigo si byiza kuko je numva yuko wo musigana amahoro aho kujya ugenda mu bagabo kajyamana nawe kaza mu ngo mu bana n'ibiki nivyo amafuti yose ukorakora si byiza ariko bawe bihangana kuko hari imiti kandi myinshi cyane ishobora gufasha abagabo. Kandi n'ikindi nabonye ko kituma abagabo batagira ingufu nyinshi ni bya bindi bafata amatelefone bakatangura kuraba ibintu by'amasex si byiza bituma mu mutwe wiwe no mu mubiri wiwe ata ingufu zikagabanuka si ibintu byiza. Ufite kana mwunganire iyi ni point iri très focal ni point iri très important ni ikintu gihambaye cyane gikomeye cyane gituma ama divorce aba benshi urumva a vrai dire by'ukuri abagabo benshi muri no myaka barapfuye bagenda ari amakankare urumva bagenda ari amahousing urumva kandi impamvu zihari ni nyinshi urumva ico kiri kimwe mu bintu abakera barambana. Rero iri terambere ryaje hariyo byinshi byagirigenda byonona no mu ngo zacu uranegera neza. Iyi ni indi science ikomeye cyane abantu bakwiye kwicara hasi bakiga urumva yavuze ikintu cy'amatelefone urumva badukura amafilme y'amaporno y'amasex biki iki kigabanya ingufu z'umugabo ku bice 90%. Urumva 90%. Nk'imisoro usanga batararongora batarajya mu mariage asanga bagaca baja mu bintu by'amaporno bakinezereza bo nyine urumva kugira ngo yimare inuze ingorane abafise. Ibyo bizana ingaruka mu ngo cyane bizana ingaruka zikomeye cyane urumva. Kandi ikindi nacyo tureke ibyo by'ama video no kwambara nabi kw'aba sister bacu uku kwambara nabi bambara duzu tubafata tubabana bakambara ibintu impuzu barati nk'impuzu yarakwiye kwambara ari muri douche mugabo bakambara akitabuke urumva. Icyo ni kimwe mu kintu kigabanya ingufu z'umugabo kujya kuraba kwa maso kujya umugabo aguma abona agira ziriyongera no
biragabanya reka ndagufashe no reka ndagufashe kugira ngo utahure neza ico kintu ndiko nakubwira ni kuvuga ngo dufate nk'umuhwi nk'urugero umuhwi par exemple ushyize nko ku isoko usanze umuhwi ujya mu nyine uhiye umeze bien urumva uhishiye bien uragira ijya ashaka ugati umuhwi reka ndawugure ndawuje ariko fata imihwi uyitonore yose hamwishira ari kwibarabara abantu bose barengana abana bakuri wazi kajya kayaba barakagira weya ni ucumenga nta gishasha wa muhwi ukibitse utuma woja kugura voilà rero umuntu uko raraba bijya ukabona ugasanga umukobwa yambaye impuzu yerekana ibimba byiwe byose uko yaremwe kose ni kuvuga ngo muri ujya mwanya w'umusore uragihurumbira urabihurumbira bijya bintu urumva bigatuma kumbura ukora ibindi abasore bonyine bazi bakora urumva ariko ubonye kanaka Cecile Jeanne Mariam ndende baye byinshi mu maso yawe ni kuvuga ngo kajya kayabago ijya apeti cyangwa ijya nguvu yo kubikora yo kurondera umuntu muzo kubakana ikigenda igabanuka urumva ikigabanuka kuko amabanga mpuzabitsina ni ibintu bijana na apeti y'umubiri ni kuvuga ijya apeti iba yagabanutse ku giciro kinini gose nuko kurondera ikintu utarabona utarumva uguma ukigirira akayaba uvuga ati mana usanga meze gute ni nakujya imisore usanga kubera ko mukundana mugiye mu rapport sexuel mu rapport sexuel bijya bigabanya ijya nguvu yo kuvuga ati reka twubakane nico nagire mvuga tugo uko kuntu abakiri bato no munsi hagera ko bubaka byinshi barabiciyemo ngo nti affect ingo zabo birafecta cyane gufasha ikintu kimwe bwana nani ibyo birafecta cyane gose ndongeyo nakajyo nakanya ko guha impanuro abakiri bato abataraja mu ngo zabo yaba uri umukobwa nimbuzi yo kufisa umukunzi wawe cyangwa uri umusore irinde cyane ibintu byo kujya mu bintu byo gusambanya kuko ibyo bituma bigabanya agaciro cy'iwawe kandi bikagabanyiriza n'inguvu zawe ni kuvuga ngo dufate nk'akarorero kenshi iyo imisore muri copinage uzurabe muri copinage abakundanye muri copinage ni gake babana ni gake gose babana urumva ugasanga umuhungu ukundanye na Jeanne umwaka umwe pe ari pembeni undi mwaka Josiane undi mwaka Janine undi mwaka Berize undi mwaka ushise kuba kugwawe waramaze kujyamana n'abakobwa bashika 10 nk'urugero urumva rero kujya rero ugenda ujyamana nabo batandukanye nkuko baremwe mu buryo butandukanye uranegera neza ugaca usanga ushise mu kuba kugwawe ubakanye na Berize nk'urugero ugasanga Berize rero uko yaremwe biratandukanye cyane n'abajya baje Josiane bandi kumbure bajya bose muri mu mutwe we kumbure basumbya uwo Berize utwaye wewe achaza akantu ka comparison ndi voilà achaza akantu ka comparison mu mutwe ati nibuka Josiane kweli Josiane kuni yarameze ugunugu ariko David akagura natwaye Imana we nimba karandoze nimba bigaca bituma za nguvu zigabanuka bigaca bituma ingorane ziraje birafecta mu mutwe utangura ibibazo mu mutwe c'est fini ugasanga utanguye ingorane kubera ko wagiye guca muri benshi n'abakobwa nuko nyene nico kimwe uko twebwe twaremwe turatandukanye urumva wahuye na Jean Dionisi zindi nivzera Gasupari bande ukumana yabaremye baratandukanye urumva ugasanga uhuye na Dionisi kumbure basha mugiye muri ico gikorwa kumbure yashura kubize uhuye na Diko isegonda imwe karabaye urumva ati mana we uyu Diko kweli jewe na sha ati jewe Diko kweli ati narikwegeye c'est fini ico gitegerezwa kuzana ingorane kandi burya abasexologue bavuga ati iyo uhushije inyuma y'irido hariya iyo utabyitwayemo neza urumva ni kimwe mu kintu gituma n'ubuzima bwanyu bwa foyer butangura kuzamo ingorane nico number 1
tondera baze bararitonde imisore batarubaka bataraja mu ngo zabo baze nabyitondera boro kuko burya biragoye niyo mpamvu ati impamvu za divorce ni nyinshi nitwozivuga ngo tuziheze aho nyene shobora kongera ikintu kimwe ku bagabo kubyerekeye ifungurwa ibintu bafungura abagabo bituma nabyo bigabanya inguvu nk'uko bajya amasukari menshi bakajya amavuta menshi hanyuma ntibakore siporo nacyo bituma inguvu zigabanuka neza cyane nziza abagabo yobokana gasiporo kugira bameze cyane gose ko siporo kijya ari mu mubiri ari siporo ari kunywa amazi menshi umuti wa imiti ikomeye cyane ihambaye cyane ku bagabo bose bisho busaka mu pesa isayanywa yego makenje zitatu kumuzi nibaze abahenzi hari siporo hari amazi kunywa amazi menshi ni ibintu byiza cyane byiza bituma amaraso atembera neza mu mubiri ugira amagara meza kandi ibikorwa byinshi ukabikora bimeze neza umuti rero hari umuti wa mbere ni ibyo bintu twavuze no kugabanya kuri ibyo bintu bishobora gutuma urambigwa ubona ati ibi ndabimenyereye nta gishaje kirimo nta cya special kirimo kwirinda kuraba cyane ibyo bintu twege nk'umicesho bwati iyo umugabo ugiye nk'ahantu uzo kuyara tuzuraraba hasi n'utumetu amaso ari hejuru akaciye kose uri kumwe nako gaciye kose raba hasi umushinga ntaye wiyubashe bashimire twakengurukira cyane wari umunezero udasanzwe kubana namwe byanka byakunda murigishije kandi abantu bacu badukurikirana nabo nyene baza kuba bakeneye inyigisho nkiza ariko rero nubwo burya twayaze cyane kuri romance nibaza ko twari twakiriye n'ubundi abakinyi ba filme Mugisha n'ubu barabandanya akora ibikorwa byinshi nibaza ko mwokwibutsa abantu ibikorwa byanyu muri muno munsi naho bo bisanga kugira babandanye babakurikirana ku bwinshi yego bon twebwe abakeneye gukurikirana ibikorwa byacu bya filme n'impanuro nk'izi zitandukanye bisanga kuri Mugisha Media bandike kuri Mugisha Media muri YouTube Mugisha Media ibikorwa birahari cyangwa Maadil TV ibikorwa birahari cyangwa Fasha Burundi TV online ibikorwa byacu birahari yego This is Flash TV. We shine to progress.